teman-teman. Wow, kita kembali berpetualang lagi yuk teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari si ondel-ondel, Upin Ipin dan lain-lain ya teman-teman ya. Coba kita cari di sini. Wih, wih, lihat teman-teman tuh. Wih, 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 wih. Wow, mantul teman-teman tuh. Itu ada ondel-ondel muka merah dan muka putih ya teman-teman ya. Wow, mantul teman-teman tuh. Ini si ondel-ondel bu cantik teman-teman. Wow, ini ondel-ondel Pak Kumis. Wah, mantul. Mereka lagi pada berjemur ya teman-teman. Oke, kita cari lagi. Curu cu. Kita wih, lihat teman-teman tuh. Wow. Ini ada ondel-ondel Pak Polisi teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman ya. Tapi kepalanya hilang teman-teman. Wow, oke. Kita biarkan kepala si ondel-ondel Pak Polisinya di situ dan kita cari kepalanya ya teman-teman. Yuk, kita cari di bawah sini kali aja ada ya teman-teman ya. Coba kita cari di sebelah sini ya teman-teman ya. Wah, sepertinya tidak ada teman-teman. Wow, lihat teman-teman tuh. Wow, ini banyak sekali teman-teman. Wih, lihat teman-teman tuh. Itu ada pocong ondel-ondel warna merah ya teman-teman. Wow. Wih, mantul. Ini ada ondel-ondel pocong warna pink. Wow, lihat teman-teman. Itu ada pop-it. Ada pop-it baju. Wah, mantul. Oke, kita biarkan si pop-it di sini ya teman-teman ya. Wow. Ini ada si ondel-ondel warna oranye teman-teman. Wow, mantul. Banyak sekali ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cari di bawah sini ya teman-teman ya. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Oke, kita cari. Wih. Lihat teman-teman. Wow. Mantul nih teman-teman nih. Ada topeng ondel-ondel dan topeng penjaga Squid Game teman-teman. Coba kita lihat ya. Kita lihat yang ini. 3, 2, 1. Wow. Lihat teman-teman. Ini ada pop-it lope teman-teman. Wih, mantul ya teman-teman ya. Pop-it lope. Yang ini kita buka dulu. 3, 2, 1. Wih. Wow. Ini ada pop-it bayi teman-teman. Wow, mantul. Ada pop-it bayi, ada pop-it lope. Coba kita lihat yang di topeng si ondel-ondel ya teman-teman ya. 3, 2, 1. Wow, lihat teman-teman. Ini ada pop-it kuda poni. Wow, mantul. Oke, kita lihat yang ini. 3, 2, 1. Wih, mantul. Ini ada pop-it kuda poni lagi teman-teman. Wow. Mantul ya teman-teman ya. Wih, lihat teman-teman tuh. Ada topeng, ada pop-it. Wow, oke. Kita biarkan dia di situ. Sekarang kita mau mencari lagi. Cu. Kita cari lagi ya teman-teman ya. Wih, lihat teman-teman, itu ada ember warna biru teman-teman. Wow, coba kita lihat yuk teman-teman yuk. Kita lihat di dalam ember warna biru ini kira-kira apa ya teman-teman ya. Coba kita lihat teman-teman. Wow, oke. Kita taruh dulu di sini ya teman-teman ya. Kita lihat. Wow. Lihat, ini ada ondel-ondel Pak Dokter. Wow, ini ada ondel-ondel Pak Polisi. Wih. Ini ada buaya. Wow, mantul. Wow. Ini ada mobil McQueen. Wih, mantul ya teman-teman ya. Wow, ini ada ondel-ondel Pak Dokter, Bu Dokter ya teman-teman ya. Wow, oke teman-teman. Kita sudahi saja. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Oke, goodbye.